umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku kahle sumlazi livathi asiphethe golide asiphethe siliva kepha sizobonga amandla ka Dr. Khehlelezi athe awenza empilweni zethu sumlazi livathi umlazi livathi lo wasemlazi uqhamuka kuma sections ahlukene ingcene yabo iqhamuka kule group 2 umlazi gospel choir lasiphuma khona izinto bezingahambi kahle bengathene sanikezwe isikhulu isiqalekiso esingasazi ukuthi siqhamukani kepha mhla sithola imbiza kababa uKhehlelezi uDr ubaba uSibiya uyena wasixhumanisa because omunye umuntu ade ecula emakhuphini kakhulu wase eyangibonisa ukuthi kumele sithole imbiza kababa ngampela lezi ngane bezisebenzisa ezinye zazo bezingayazi lezazi ukuthi yena kumele ikhona kodwa ngathi uma ngabe sifuna ukuthi izinto zethu iqhakaza iphumele phambili asiyisebenzise le mbiza sayisebenzisa kumanje izinto zethu abantu basifonela iDumisa TV yehla yasuka yeza yazoshutha ingoma yethu ethene konke kwenziwa uJesu and azange sikhokhe imali ile mbiza lesisebenzisayo abanye kumanje balotshola abanye kunomunye nje esicula nayo usisi la uma wakhe beshawe stroke sathe ngicela uyisebenzise nawe sathi ngicela uyisebenze umnikeze uma ayisebenzise kumanje uyalulama uyaphila uyashayela izandla asike sibhale le ngoma ekhuluma ngobaba because asinawo amandla ukuthi singambonga sathi asike sibhale le ngoma ethene ngabe sinjani ukubona uDr. Khehlelezi bengekho sizosho lokho siyabonga ngabe sinjani ukuba uDr. Khehlelezi bengekho sibashuthe hawo ngabe sinjani
wethu uNkulunkulu anibusise ningahamba ningilinde laphana u110,000.